Noko Africa wavula kamgana lona FM komba ndlela nhlekani mingiseromeha kwamkela kolonga ngisela stage shurko hitaka wena twi kusukale ni wa studio wana kiani nhlekani lo namuthla ku rabo ntlhanu siku rabo makume nharhu n'hweti ya Ndzati ya Mhawuri lembe ra makume mbirhi mune ingela kana ku Africa wavula na ku bula na masipala wa Greater Giyani kambe va se fika na tshemba ku lava suka ko ikule loko swi tsandza swi vula ku hi ta hundza ivi hi bula hi languta tin'wana timhaka hi ndlela yeleyo namuntlha hi tiri hi gimeta hi n'hweti leya va manana se hi lava ku vulavula na n'we va xisati ku loko hi suka ka mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ta va kha hi vulavula na n'we ntsena hi twa ku miri n'hweti loko yi titani ya mi vuyerisake ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka xiyimo lexi mi nge le ku hanyeni ka xona tanihi vaxisati ya Afrika-Dzonga va ri vaxisati mi chava no famba hana vusiku kona mi nge zi mi teke xiboho xo famba hi ku loko mo famba swi nga tika ngopfu loko mi twala vusiwana hi kutani vaxisati hi ku hi ta bula na n'wina ku na nkulukumba un'wana a hi bula na yena ku sukusela n'waxemu ne hi kha hi ya tihofisi hi kha hi ringeta ku lakuta itini ata ku ila ku pfuniwa kwala ka Munghana Lonene FM ivi himpela loko a fika se hi vi hetelela hi n'wi pfuna yi mani nga heti nkarhi n'wi amukela nhlekani ahe minjhani but hi pfukile hi nga vona but hi pfukeni tatani xayi ni kombela mi ni nyizelela valavo mi nghenisa vakulukumba lava nga la handle se hi langutanini siku rin'wani mina na n'wina mi ta pfuniwa a mi ku mi pfuniwa yini kambe loko mi tala mina loko ni ta kumbe loko mi nga chavi ku vula vito mi nga vula loko mi chava mi nga vuli a swi na mhaka xo sungula ni rhandza ku khensa vayingiseli va Afrika wa vulavula laha moyeni xikala vito mina ni munhu loyi ni nga hluphekisiwa ngopfu hi case ya custody ya vana 3 years hinkwayo so ni tili la ka Munghana Lonene ni ta pfuniwa hi Munghana Lonene xo sungula ni rhandza ku khensa Buddpad a mi pfuniwa a ku ri xiphiqo xa custody a xi teki nkarhi wo tani kwihi xiphiqo lexi a xi teki 2022 kusukisela 2022 kusukisela 2022 ni khanulela ku pfuniwa kambe ku pfuniwa swi nga kotekali ku fikela ni za ni tsundzuka ku ta ka Munghana Lonene ni ta hlangana na Buddpad va ta ni pfuna so ni la amoyeni ku byela vayingiseri ku ri mina Munghana Lonene yi ni pfuni ngopfu swinene kambe hetelele hi ndlejani hetelele hi yena leti ka magistrate ya tshama kwale ni tsundzuka siku leri va nga yi postpone yona ni tili kwala studio ni ri kwala Giyani ni ta ka Buddpad ku case postpone wile munhu loyi ni fanela ku ni senga na yena a nga tangi Buddpad va tinyikile nkarhi ku ni teka hi tlhelela tiofisini kusukela siku rero case a ya ha teka nkarhi yi heli hi ti 28 hi Wednesday yi ri yini loko yi hela hi ti 28 ni winile ni pfumeleliwile ku ni ya teka vana hi ti holiday at the weekend kasi vaxisati lava hi nge hi va lwela timfanelo na vo va hi xanisa se ni byele a va arisa yini ku mi vona vana lava kumbe mi va teka hi tiholiday mi ya pami vana vona xivangelo a ni xi tivi ku a ala yini hi ku a ku zangi ku va na nkarhi loyi a khoto a nga ta hi vulavula u yo ta kan'we since case leyi yi humelela u yo ta kan'we kusukela kwala a nga hati a khoto ene ku hava lexi vo magistrate a va xi endla kambe loko mi fika le tihofisini a ku endleka yini a mi kuma munhu wuntsotsoko ku ri va endleka yini loko case leyi nge se hendiwa over yi ya ka vo magistrate ya ha ri ka ti-female advocate advocate hi 2022 yi kha yi tlulela ka 2023 hi ku a nga humelelangi lembe hinkwaro se ni tlhelele kwele ka advocate leyi a Thohoyandou ni a vutisa advocate ku leswi a nga tiki munhu loyi ni fanelaka ni senga ra yena advocate lo a ri Thohoyandou na n'wi tiva na vito a ni nge n'wi vuli la moyeni nhlamulo leyi a nga ni byela yona u ni byele ku ta za u pfuniwa hi Cyril Ramaphosa ene swi vi na huwanyana va vi va lamula kwalani vi ni kwata ivi ni cinca ni nga ha pfumeli ku kulukumba lowa a ni pfuna ivi ni pfuniwa hi un'wana nkulukumba ni nge n'wi vuli na yena la a vito la moyeni
so kusuka kwalaho ivi hendiwa over yi wela ka vo magistrate lava nge le agiyana se agiyana kona ni vi na challenge yikulu ngopfu ni yo tiyisela ni yo va na mbilu yo leha agiyana yi ngheni kan'we hi ti 6 ta October hi 2023 ni hlamusela ku humelelini ivi yi remindeliwa hi November hi ti 3 loko hi vuya hi ti 3 case a yi fane ya court mara loko hi teka fayili ni hlamarisiwa hi ku yi tekiwa yi tsutsumiseliwa ofisini ya ku remindiweni case ku ri case leyi yi fane yi remindiwa for 2024 so ni nghenelela ku hayi why ku ri case leyi ya khale ene sese a nga ri ku teni why sweswi yi tsutsumela 2024 va ku sese u la ku xava tintangu ta n'wana wa xikolo magistrate la nga khoma case leyi u teki sick leave se loko leswi a nga teka sick leave why mi la ku yisa ka 2024 ni kombela ku yi vekeliwa kwala ka lembe ra 2023 ni za ni humesiwa ofisini va swi vona no mara a ni lava liya ya ku loko siku leri loko ya le ofisini a mi fike mi ku n'wina laha ofisini leyi loko mi ta fayili ya n'wi yi fambisa hi munhu hundzwa siku rin'wana na rin'wana swa la giyani loko ni ta ni ku date ni remindiwa loko ni teka ni fika le ku fanela ku teka fayili u va byela ku u fikile u kuma munhu wuntshwa ene u ku byela xitori u ku byela xitori ku hayi fayili ya wena already ni yi rhumeli court loko ya court ya tshama u tshama ka role ya yi nga vitaniwa then loko ya ka time case ni landza prosecutor ku ni kombela u ni langutela fayili ya so a ku a yi kona la loko u tlhelela le ofisini se u kuma n'wana va ku fayili yi kona ni hlupheki ngopfu ku vulavula ntiyiso hayi no khensa ku hi yile ivi hi kota ku mi ya kota ku kuma ku pfuneka khensa swinene makwavo mi va hlayisa vana lava a hi lava ku ta hle hi vuya futhi va ku mi ya va teka se hin'we mi tlhela ku mi va xanisa ni ta va hlayisa ngopfu lava swinene na khensa swinene inkombo ta mina hlayisekanga no na mina ni khensile budpet na vayingiseri ni khensi swinene va pfuna budpet swinene no kombo ta mina loko va ka va fambisa sweswi ya miyingiseri va ku na pfuna yima ni mi byela miyingiseri wa mina na mi kombela ku pfuna hi pfuna na kwala ka moya walowu a ku na kun'wana un'wana ni kume nampundzu namuntlha a ni cukumetele papila a kaya ri tsariwe ku delivered by hand a ri hoxa mpfulani la giyani se a ri hoxe ndzeni ka mvhilopo ivi a ri cukumeta hi darata ri wela hala ndzeni ka jarata ra mehe a ku delivered by hand ivi loko ni ri hlaya ri ku hayi mi ta ni khomela ni le ku ringeteni ku nghena ka Munghana Lonene a ni koti ku nghena mara na swa xikolo a swi fambangi kahle mara mina ni na xiphiqo sweswiwani ni xikalaviti ivi ni vhe ni swi vona ku himpela ku va swa xikolo swi nga fambangi kahle hi swo swi nga hi fikiselaka ku munhu a cukumeta phepha hi darata masivo se ni tirha laha mina le ka mina hambi mo ku tiva a hi kona ka Munghana Lonene ka Munghana Lonene hikwala se mi fonela kwala loko mi nga kotangi ku nghena mi nga ta mi ta fola ku fana na lava nga fola laha handle ntsena loko se mi ta ka hina se ni ta mi charge loko ni nga mi charge ni ta kombela maseve va ni lavela maphorisa va ta ni rindza laha kaya laha hi ku se xiyimo lexi a xa ha ri kahle loko se mi ta ni cukumetela mapapila loko ni vulavula hi maseve ni vulavula hi meyara wa Greater Giyani na ku bula na vona sweswiwani hi ta twa ku endleke yini hi timhaka letiya ta ntwanano luwa wa vona na Tshwane University of Technology nako swi vula yini kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka leswi Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hi ku tisela ku wona twi ntirho hi le studio 1 again hi laha hi nga ko nhlekani lowu hi ku tisela nongonoko wolowo mingiseri wa Munghana Lonene FM ka vula hi sukeli mhaka mi ta va mi swi vonini kwala a xikarhi ka vhiki kha ku famba swikombe leswi a swi kombaku ongeti ku na ntwanano exikarhi ka masipala wa Greater Giyani na va Tshwane University of Technology laha ku twananiwaka ku ongeti ku na swin'wana swi fanele ku swi endleka hi amukeleni meyara wa masipala hi twa ku vo va ri yini loko xiyimo xi tetani kahle nsayino luwa wu vula yini na ku a ni vona mufambisi wa masipala va khome xitsalo laha a ni tivi kokwalaho ka yini vo va nga ha tshunelangi kambe hi ta twa loko nkarhi wu kha wu famba meyara nhlekani hi maamukeleni ka Munghana Lonene inkomo Pet Khalanga na vayingiseri va Munghana Lonene van'wani veri mi thewukerile meyara van'wani veri mi thewukerile mi le ku tirheni mintirho yi le ku vonakeni sweswiwani loko mi kha mi tirha na
na premier mi vona ke ku kha ku ri na ntwanano lowu ve nge mi wu sayinini hi byeleni ku endleka yini ka n'wina tanihi masipala na Tshwane University of Technology? Inkomu muhaxi na vayingiseri va Munghana Lonene. Leswi humelelaku mo ni rhanga ni basisa leswi i ku aka malembe mo tala kusukela loko ku akiwe Giyani College liya ni xoko na vaakatiko va Greater Giyani a va nga swi tivi ku muako lowu ya wela ehansi ka masipala wa Greater Giyani. So ya swi kuma ku masipala lowuya wu wela aka masipala muako lowuya wu wela aka masipala wa Greater Giyani. That's why mi vona namuntlha ku ri Greater Giyani municipality yi nga ku sayineni ka ntwanano na va TUT ku hava lomba a hi vanyiki hava lomba ndhawu liya ku va nga endla eka yona swa migingiriko ya swa tidyondzo. Loko se va ta va nga hala ku endla swa migingiriko ya tidyondzo a va na lunghelo ro hundzisela va ya lomba van'wana a va vuyisi ka masipala. I masipala wu nga ta tlhela wu lomba van'wana hi ndlela yaleyo ku ndhawu liya i ndhawu ya masipala. Okay. Se swi vula ku yini sweswi mi va lomba ku mi twanane yini? Sweswi va lomba ku a va renovate ndhawu liya and then migingiriko ya tidyondzo a yi amahlweni leti nga ta va ti kha ti tisiwa hi TUT. Leswi va nga hi byela ku ti ta sungula kusukela lembe leri taka. Aka hina hi ri Greater Giyani swi vula swilo swa nkoka swinene. Xo sungula swi vula ku vatswari hi ta hunguteleka ku hakela timali ta ku famba vana va ya Pitori va Pulukwane va ya Joni. Van'wani va ta swi kota kusuka emakaya va attenda titlasi va Giyani. Van'wani va ta swi kota ku na loko va nga suki emakaya va nga lava ku renta but va ta va ri kusuhi na le makaya. Hi ta wisa leswiya swo struggle ku vana va hina va kuma ku hi tindhawu hi ku na hina hi ta va hi ri na TUT kwala. Leswi va nga ta huma va ya swi lava ehandle hi leswi nga ta va swi nga ofariwa a TUT. Ene swin'wana kambe swi tlhela swi kurisa na ikhonomi ya hina hi ri masipala wa Giyani na vaakatiko va Giyani. Hi ku kula ka ikhonomi swi vula ku na mintirho yi ta va kona yi ta tumbuluxeka hi mhaka ya ku pfula ka TUT. Vanhu va hina va Greater Giyani va ta kota ku va thoriwa va tirha kwalaya aka TUT loko yi ta va yi pfuriwa. So mi vulavula hi timhaka ta ku 2025 swi nga endleka ku va na tidyondzo to karhi leti ti sungulaka. Swi vula ku yini? Swi vula ku pfuxetiwa na ku hlayiseka na ku vona ku lungherile ndhawu liya i ntirho lowu ve nge va nga wu kota ku sukusela namuntlha ku fika xan'we? Hi leswi va nga hi tshembisa swona. Meeting lowu wo hetelela lowu mina ni nga wu attenda a Office of the Premier hi leswi va nga tshembisa swona va TUT va Department ya Higher Education ku Giyani College come next year yi ta sungula ku teka vana vo endla ma first year mafresha ku ta va na mafresha. Exactly. Hi leswi va nga hi tshembisa swona. Ene la ni nga tshama kona ntwanano walowo a wu swi tshoviwa. Va hi tshembisile leswi hina hi nga swi langutela ku ndhawu liya a yi renovatiwi hi xipidi xo tlula Gautrain hi la ku vona vana va hina next year va karhi va nghena. A ha lavi strike swin'wana leswi loko va nga endli leswi va nga swi owner leswi va nga hi tshembisa swona. La Giyani hi nge pfali mapatu hi ta hi ya pfala tiofisi ta Higher Education. Phela meni muakatiko wa Giyani. Loko ma vulavula hi ku pfala ni tsundzuka ku ve na nkarhi lowu tanihi masipala mi nge ka vanhu lava va kombisa ku vilela laha mi ku hayiko mi nga kombisi ku vilela laha hina na hina hi va kwala. Mi nga hi tsundzuxa ku endleke yini kwalaya? A va ri vanhu vo twisisa lava a va pfarini hi mhaka ya TUT. Hi tshame na vona ematafuleni hi kombisana. Himpela va swi twisisini va tlhela va apologize hi tlhela hi twanana na vona ku TUT i nyimpi ya hina hinkwenu. Hi ku hi la ku vona Giyani ya hina yi karhi yi hluvuka. Hi la ku vona vana va hina na vatukulu va hina va karhi va ya exikolweni. Se i nyimpi leyi ku hi ri swin'we. Se hi nga tlheli hi onha infrastructure ya hina hi nga onhi ikhonomi ya hina hi ku phela ku pfala tiko ri nga yimi masipala wu nga fambi tiawara to karhi
loko ho hlayela hi ta kuma ku hi luze mali yin'wana yo tala ngopfu ntiyiso na vamhani lavaya vamhana hina na vakokwani wa hina lava xavisaka matamatisi va xavisaka miroho va xavisaka tinyala va xavisaka ti-fruits kwala ahandle loko ho hlayela ku va luze mali muni hi siku i mali yin'wana yo tala ngopfu a ha twisi lavaya va hi khomelelaku ku vava hi twisana ku vava hina vinyi hi hexe hi ri vaakatiko va Giyani leswi nga laveki hina hi ri Giyani a hi ti dyondziseni ku a hi khomeni meeting na masipala ha pfuneta hi ri masipala laha swi lava ku hi humesana na transport na delegation ya ku famba na vanhu valava ha yi humesa hi ku hinkwenu hi lava nhluvuko va lo hi veka ku hi va varhangeri mara nhluvuko hi wu lava hinkwenu ya va ri ku na vanhu a va tlhakise ndhawu liya van'wani va tshama kona hambi va tshama swi nga ri nawini hambi va tshama swi ri nawini kwalaya a Giyani College ma swi tiva n'we tanihi masipala na koho mindla yiniwo mono ku hi ri masipala a hi nga swi tivi mara loko hi ta va hi swi tivini ku Giyani College yi wela ka hina hi chekini na mali leyi va hi kolotaku yona vanhu lava va tshama kwalaya I think hi ta fika laha hi nga ta yi lava kusukela malembe yalawa hi ku ndhawu liya a yi ri ya hina mara kun'wani a swi tumbetiwini mara hikwalaho ka ku masipala se wu fambela hi meyara loyi a tivaka timhaka ta yena wu na loyi a tivaka timhaka ta yena swilo leswiya swi tumbetiwini swi humele erivaleni so we'll check na department leyi a yi ri yona responsible hi ya hakerisana ku yini swikweleti leswiya swa kusukela malembe lawa we'll take it from there mavatweli i meyara wa Greater Giyani Councillor Thandi Zitha lava hi bulaka na vona mingisero Munghana Lonene FM hi bula andzhaku ka hungu leri nga va koho la vikini lera ri vulavula hi timhaka ta ntwanano wa vo na University ya Tshwane hi tlhelo ra timhaka ta muako wa khale ka Giyani College mavatwa va ku voho tanihi meyara na mufambisi wa masipala vele ku humeseni swilo leswi kumbexani hi nga vula ku a swi tumbeteriwile van'wana va ku ndhawu liya i ya ndhawu ya le kwihi van'wana va ku ya yunivhesiti ya le kwihi van'wana va ku siku siku chakala se xihundla xi humile a sakeni kumbexani na n'we tanihi vadyondzi na vatswari kwalaho mi nga koho mi ta kuma nkarhi wa ku vona leswaku vana va n'wina va kota ku yisa mahlweni tidyondzo hi ndlela yoleyo kumbexani ka mhaka leyi hi xihi lexi mi nge amfambi mi nga xi vulanga meyara ka timhaka leti ti khumbaka mintwanano ya n'we na vumundzuku bya Giyani College hiko mina loko ni langutise se no vona na patu leri ro suka laha a Golfini ku ya le a ri ya ka Thomo se ri pfuriwile ri tileni ta mune ku rhurharhurisiwe na lava nga laya ku kota ku fambeka na swi tiva ku wa n'wina tirha hi ku hi teka hi ta swi vona ku nga ri khale kambe n'wina mi ri yini ka xiyimo xa swolexo hi timhaka ta Giyani College mi kha mi hetisela meyara ya mo hi ku hi ri Greater Giyani Municipality lowu political wu nga rhangela hi mina ni nga meyara mina Councillor Thandi Zitha hi twa hi tsaka swinene no tinyungubyisa loko Giyani College yi ta tala swi ta va swi hi hungutela swo tala hi ri vatswari loko n'wana a nghena ndzeni ka bazi a ku i ya exikolweni Pitori or a Joni mutswari i tshama a khome mbilu ya ku n'wana wa mina i ta fika a hi hlayisekini na hi ri hefu loko hi twa n'wana a fona a ku ni fikile so leswi hankhensa yi hi tisela nhluvuko Giyani College yi hi tisela mitirho Giyani College yi hi tisela na ku economy yi ta kula ku na lava va nga aka ti-room ti ta kota ku ti ta accommodate vana lava va nga ta va kha va dyondza laha Giyani College hi swin'wana leswi na swona hi nge economy ya hina yi ta ya a mahlweni na hina masipala wa hina mi nga kuma na ti-grade ti ya ehenhla hi mhaka ya ku va Giyani College liya ya pfula mara leswi hi tsakisaka ngopfu i ku vana va hina va ta kuma tidyondzo kwala a kusuhani kuna va ri mitirho a yi ringani so van'wana vana va tsandzeka ku ya exikolweni hikuva vatswari va nga afford ku hakelela vana ti-accommodation mara kusukela sweswi mo hi ku ha tsaka hi ku swi vula ku vatswari
hi ta kayakaya naswona vana va hina va ta va va karhi va suka kwala makaya van'wani va ya exikolweni mali ya ku tirhisa transport na mali leyi mi kumaka hi n'hweti kumbe va lava 6,000 rand ya accommodation mi ta kuma ku se hi n'hweti kumbe ho laveka kumbe 1.5 ya accommodation or ya transport or less ku vana va hina va kota ku ya yisa tidyondzo ta vona emahlweni ntlhanu ku ka vatswari a hi kondleteleni vana va hina leswaku va rhangisa dyondzo emahlweni xin'wana lava ku hetelela hi swona Pat Khalanga kumbe kumbe na mina na xin'wana lava ku hetelela hi swona ni kombela mi ni khomela kwalani hi sungula ya ka tinhlokomhaka ta mahungu hi ta vuya hi hetisela a hi kumeni tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara yan'we kusuka kwalano hi ta vuya hi hetisela na meyara ntirhi namuntlha hi lava ku bula na vaxisati loko hi vuya a mahungu na misava ya awara yan'we kambe sweswi ni lava ku hetisela na meyara ivi hi ta nyika na we nkarhi hi tibulela ku fika le ka awara yan'we kambe sweswi ya hafu ku bela awara ya 12 a hi hundzeni laha FM Komandlela yubani ni mina ndaba ku hetisela na meyara wa Greater Giyani na vo veti va na xo hetisela meyara n'wina tanana lexi mi kha mi hetisela hi swona ni ta kota ku hetisela hi xivutiso xi nga sana xo inkomu muhaxi ni la ku swi veka laha vaakatiko hinkwavo va Greater Giyani va swi tiva masipala wa Giyani wu na accounting officer loyi a tivaka timhaka ta yena hungu leri a ri famba la ka ti-social media ra ku masipala wa Giyani wu hakele micini wo karhi 100,000 a swi na ntiyiso a ku na peni leyi nga huma ka masipala yi hakela micini yaloyo a swi kona a swi na ntiyiso a swi suke a tindleveni ta vaaki hi ku a hi swilo leswi vulavuriwaka swi nga ntiyiso ko va swilo leswi swi fambisiwaka ku swi ta honor the image of the municipality a swi na ntiyiso at all kambe leswi hambanisisa ku yimera kwa swi na ntiyiso loko swi kha swi vulavuriwa hi un'wana wa n'wina ya that's why ni swi vula ni swi tshikilela hi ku loko swi vula hi munhu loyi ku nga khanselara aka masipala vanhu va ta swi teka ku himpela i swilo leswi nga ntiyiso but mina ni swi vula laha hi ku hambi loyi ma hi famba swin'we na sweswi Pat Khalanga mi ya lava ti-record aka finance or va mpfulela ti-computer kwalaha va hakerisaka xiswona a ku na record yaleyo a ku na amount yaleyo yi nga huma ko va ku a ni swi tivi ku na hi mutirhikulobye wa mina a lorha a swi kuma kwini moni ku nto vula ku a lorha hi ku a vulavula swilo leswi swi nga riki ntiyiso mara ku ya hi masipala na ti-record ta ka masipala a ku na swilo sweswo hambi proposal ya ku huma aka micini yaloye a yi vangi kona micini a hundza a xeweta lava a tivanaku na vona hi n'wi kombela ku tanihiloko i fike kwala stadium a hi kombela hi xeweteli vanhu va hina hi ku va bela tingoma timbirhi i lo hi donatela hi ku tsakela ka mbilu ya yena a nga suka nga tela ku cina laya hayi ni mitwele se hi hetile ku lo sala ku mene ni mi vutisa kambe me lexi a xi nga ri xivutiso a ku ri ku ni mi byela ku ni kume xitiviso kusuka ka muyingiseri hambi ka mi nga xi hlamuli namuntlha xi a kombisa ku i vona ku ri na vuwalawala ngopfu bya swifuwo lomu malokixini ku nga ku ri va ti-A ku nga va ku ri kwala Giyani adorobeni va ti-F tanihi masipala a kombela ku mi swi languta no inkomu Pat Khalanga a ni xi hlamuli but leswi ni lavaka ku tsundzuxa vanhu lava va nga na swifuwo swa vona a va hlayisi swifuwo swa vona hi ku nga ri khale swifuwo leswiya hi ta swi teka hi ri masipala swi ya pfaleriwa lomu swi pfaleriwa kona ende ku va swi humesa va ta fanela va chajiwa mali yo karhi leswi swi nga tsakiseki swin'wana swifuwo leswiya hi swo leswi va kotaka ku nghenisa vana xikolo hi swona hi swo leswi va kotaka ku dya hi swona se ha va kombela va n'wa swifuwo ku a hi hlayiseni swifuwo swa hina hi ndlela leyi nga fanela mi ta tlhe mi ya rila mi ku masipala a wu kahle mhaka leyi mhoni ku ni ta yi fikisa na le ka mufambisi wa doroba ku nga MA ku va yi tekela nhlokweni ene va swi hatlisisa timhaka ta ku swifuwo a swi pfaleriwi hina sayini ya leswi hi nga ta va komba swona i ku swifuwo loko hi swi kuma ndhawu leyi nga fanelangiki
ya aku pfaleleni na mina impela rini kwala dorobeni vone Brahmani yin'wana yo sasekisa swin'wana yi kha yi lahleka kwala ene ku lahleka ka yo possibility yo ya vanga ngozi yin'wana yo chavisa yi kona ngopfu so nta swi fikisa ofisini ya MM va ta teka magoza lama ma nga fanela mara ku vanga sweswo leswi va nga kumi swi vona i ku munhu loyi a phawunda swifuwo a hi nga ri na yena mara se i kumekini ndhawu liya yo lunghisiwa hi ku hina a hi tekeli ku swifuwo swa vanhu swi tlhela swi ya lahleka hi tekela ku hi swi hlayisa swi pfaleriwa swi nyikiwa swakudya loko va ta swi tela laha mara va ta hakela na mali liya ya swakudya leswiya a hi va nyika lava va tsandzekaku hi ya ku auctioneni hi ndlela yaleyo inkomu Meya Ramkhetseli swinene nkarhi wun'we mi ngo lo bomba mi ya kwihi i n'hweti ya vavasati Maseve Phalanga i n'hweti wa vavasati namuntlha hi ri masipala wa Greater Giyani hi le ku tlangeleni ka n'hweti leyi ya vavasati mi tlangela kwihi i xo hi tlangela laha a Giyani Community Hall hi vulavula hi vavasati that's why hi nga mi rhamba hi laha Community Hall ai no khetsa mera siku ra n'wina ri rinene ku dya ku engeta inkomo i sweswo mi yisera mugala FM mera wa masipala wa Greater Giyani va hi bula na vona khansela Thandi Zitha mbatwini va kha va kombisa hi migingiriko hi ku hambanahambana ka yona ka vula na swivona mingisero mina un'wana ni rhumela ku papila la ku a mi fanele mi va vutisela timhaka ta bazi hayi ta bazi hi ta sungula hi ta vulavula na vona siku rin'wana kambe ma swi vona ku swa tikomba ku yiwa kwihi loko xin'wana na xin'wana xi kha xi boxeketa hi ndlela yaleyo swi va swi kha swi tikomba ku tanihi masipala va suka la va ta la nako va la ku fikelela leswi hi ndlela leyo ri na mi ri la hi ku magondo kwihi a mafambeki va mi lunghiserile sweswiwani va ri Giyani College hi leyi swa tikomba ku yiwa kun'wana kambe la ka tihomu la Brahmani kambe hi hundeni laha ta kota ku bula mina na wena endzhaku ka leswi ka munghana lona FM makhomandlela kha ku haxela wona twi kusuka le studio 1 a Giyani nhlekani lowu mingisero me se la ku twa we timhaka tingani kwalaho nga ko hi le ka 0860002543 a hi ku twi timhaka tihi kumbe tihi leti nga va ku ri na tona eka vhiki leri ti nga va ti rhange mahlweni ku ri mahungu eka wena timhaka letiya ta ku hi mpela vanhu va ta dlawa va nyikiwa tinguluve i mhaka yin'wani a ni nga lava ku vulavula yona hi yo mhaka ni mi twe ni nga zange ni vulavula nchumu hi ku a swi ni tsema na nhlana mhaka yaleyo kambe timhaka ti tele a hi ku tumingisela me ku u khome tihi timhaka kwalaho nga koho kambe ke mi nga rivali loko hi ya mahungu ya misava ya awara ya n'hweti ri bula na vaxisati ntsena hi gimeta n'hweti leyi hi langutaka xana n'hweti leyi yi vula yini eka vona ku na leswi yi vulaka swona ke loko kha ku languva migingiriko hinkwayo leyi va ku yi kha yi endleka hi ndlela yaleyo 0860002543 i nomboro leyi yi tirhisaka kumbe u kandziyisa rito ka 0657443911 a hi amukeleni loyi a ri muyingiseri wa hina wo sungula nhlekani lowu nhlekani Hayi botata. Papa mina Mfokeni. Ifukile ngoba. Mfokeni. Namalala na sela alteni. Botata. Nemingiserile ba? Oh, hayi mina nala kutata ukhensa ka mhaka leyi yakho eta ku vulwa hi lavele Giyani sweswi. Ya mhaka ya Giyani College. Ta yi khoma kahle ngopfu lero swa tikomba ku na hina education nge hi tsutsumeli kule yi ta va ri kusuhana botata. And then khetha na matirhelo man'wina ma kha ma hi pfuna ku va na hina hi kuma information ya ntiyiso hi ndlela leyi mi tirhaka yona mi khomisa sweswo ni mingiserile bota mina kambe mhaka yin'wani loko hi kha hi khensa a hi khenseni kambe kha hi ti vutisa ku tanihi rixaka swi vula yini ka hina leswi nako ku hlayisa nhundzu ya hina ke hi ndlela yeliya ku na vanhu lava va nga yi ona ndhawu liya a ni swi tivi ku va yi ona hi ku lava ku fikelela yini kambe leswi tsakisaka i ku ku fika sweswiwani va hetelele swi tiveka ku muako lowu wa mani se swi vula ku loko hi vona swi kha swi onhaka ku ya mahlweni na hina hi ta swi tiva ku i va mani va nga le ku onheni i va mani va nga ri ku endleni ntirho wa vona ivi hi kota ku sala ndzhaku ku endlela ku vanhu va kota ku tirha mintirho ya vona hi ku hi teka na ku hetiseka hi ndlela leyo kambe hi amukeleni n'wana mingiserelo nhleka papa mina Minjhani xikhulu xa mina? Hi pfukile mikuhi boti? Hi pfukile mani. A khensa. Ni khensa yini. Boti mina ni la khumba liya a hi ri na yona tolo ne ya ku navelela Papa Pheni lava ya kona ne. Ya.
ni tweni va concern ngopfu ebotpete loko vayingiseri van'wana va nghena va ku congratulation ka Papa Penny ivi va hetelela va ku mara ya ka ha ri congratulation yaleyo bro loko serious ebotpete mativa ku va ntiso mina Papa Penny i mkhaya wa mina ne loko vo ka va nga ndlangi swa kahle a hi ta vula ku va ndlangi swa kahle mara hi ku na swi tiva ku Papa Penny munhu wo tirha ku fana na sweswi va nga hetelela kwale ka Nkuri ne no fana na ku hala va nga step lexi va nga xi teka ku ya mahlweni a va yi va ya ku tirheni hi ndlela leyi va nga tirhisa swona kwale kaya ku nga ri ku tirha ku ni huma kwini ni le kwini a va yi ku tirheni va tirhela rixaka hi leswi hi lavaka swona leswi ya ka government wa hina kambe a mi voni ku nga va ku ri na xin'wana xi endlaka ku va na ku kanakana koloko kumbe xi nga va ku xi kha xi tisa ku kanakana loko mina hi ku ya hi mina a ni voni ku ri na nchumu lexi nga xi kanakanako ko va ku sweswiya swa ku vhele ka ku nyajana munhu ku munhu loyi i ndlise ku yini na ku yini a ko va na lexi ni sola ku why a kaya va tirheni ku hala va huma kona ende le ku ni va languteni Papa Penny i munhu loyi a nga tiyimisela ku tirhela n'wana na n'wana munhu ka munhu n'wana na n'wana hambi sweswi a hi ri kaya va free ku nkarhi n'wana na n'wana va ngo ku pfuna ka lexi lava ku pfuniwa ka xona se ku kanakana loko timara leti a mi ti twa mi vona onge ti nga va ti susumeta yini a ti tisa yini ku nyaja ku nyaja munhu ni nge ngheni ni ku congratulation botpet mara kwala ka munghana lonene mi ta hlongoliwa ku nga ri khale a swi vulavuli mkhuxikhulu xa mina van'wani va mukaya va hina va nghena kwalani ka radio va ku ku na munhu wo sungula ku tirha a parlamente i mani mara hina a hi si zame n'wi twa a vulavula ka radio vanhu vo tala swa endleka ha n'wi tiva ntiyiso i kona mara a hi tshama hi n'wi twa hi vulavula na ye ka radio so lava hi ku va endlaku swa kahle hi vona lava va ku loko botpet hi va lava hi va kumako va twa swirilo swa hina loko hi rila se mina ni kwatise ngopfu twe ku vava ngopfu hi mhaka yaleyo ya bati ma vo loko munhu za ku bati botpet no a fane a nga zanga a vula na congratulation a fane a va nghena a vula swisolo leswi a lava ku vula swona a huma ka congratulation a hambana na timhaka ta ku na ndunduzela hoyo a swi hafambisa loko ze ku hoyo i nga nghenisi mara awu va ta hlongoliwa ku nga ri khale a swa saseki botpet ne namethu kensini xikhulu xa mina khenseli bota mina khensa swinene thank you inkomo 0860002543 nakona ku Afrika wa vulavula i kotara yi nga se ba awara yan'we ka Munghana Lonene FM enhlekani aye botpet minjhani hi pfukele minjhani papa hina hi pfukile bot na mupapa botpet mina lexi ni tsakelaka ku vulavula hi xona namuntlha ni kombela ku tlhelelanyana endzhaku le ka swibedhlele ka masiku mambirhi lama nga hundza a ni ta va na ku tsakela mani ka mfumo wa hina lowuntshwa hi ku se hi le ka mfumo wuntshwa ni lowa wa 30 hi endzini ka wona so hi le ka wuntshwa lowu nga sungula lembe leri loko a wu languta swilo hi tindlela tin'wanyana like hi ndlela leyiwa a swibedhlele a ni ta va na ku tsakela loko a ku ri mina ku ri ingi loko ku thoriwa vanhu titleleke or yini ku va ku ri vanhu lava va nga tsakelaka ku korhokela vaaki hi tlhelo ra swibedhlele or va nga dyondzela vunese tanihi hala ka army hala vusocheni a ni a vusocheni hambi lava ku va driver kumbe yini i fane i va i traine vusocha sweswo a swi ta hi pfuna yini na a swi ta hi pfuna ku ri vanhu lava hi tirhelaka a swibedhlele va 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 ri na mbilu yo tirhela vanhu lava swi tivaka a swibedhlele va teleni hi swona swi endlaka ku va na ti-mistake botpet ta ku ri i bukeriwa ku ri tana hi wa vumbirhi loko i fika hi wa vumbirhi i kuma ku yo byeriwa hi nomo ku tana hi wa vumbirhi ka system a swi kona mara i byeriwe ku tana hi wa vumbirhi sweswo swi endliwa ngopfu hi ku vanhu lavaya va hi tirhelaka lavaya va titleleka kumbe va nga ri na ku tsakela ntirho wa vona va nga swi tivi ku ri munhu loko a ku i twa ku vava wa bukeriwa swi va swi kha swi vula yini
se loko a va a yo dyondzela ntirho walowuya wa vunese ni twisisa ku layana ni hi minkarhi yo tala va ri i calling loko munhu a ya tirha a xibedhlele so sweswi a ka ha ri calling hala ka lava vo phusha i swigulani hala ka lava va titleleke so a ni ta tsakela ngopfu mfumo wa hina leswi vulaka loko va ka va susumeta va ka va phusha swigulani a va vi na rona risizi leriya vaongori va nga na rona hi mhaka ku voko va ntirho se na hambi xexi va ku phuxaka xona xi ri na tibambasi a hi xiphiqo ka vona a va vile vona va jahe ngopfu siku ro fana ra namuntlha Buthet a hi ku va seketela swi vava ngopfu Buthet siku rin'wanyana ni tshame ku bukiwa buti wa mina ku a ta ka operation Buthet loko a khatya ku vava loko hi fika la va ku a nga bukiwangi njhani hi ku a ri laha vhiki leri nga hela miti a ta namuntlha swa ku hayi yima hi ta ku fonela me a ni zangi ni yimela ku ta ni fonela Buthet yo vhe yi suka kwala na kwala ive hi twanana ku a wu ni byeli ku ta ni fonela hi ku se ni tine ni byeriwe hi wena ku ni ta namuntlha se sweswo swi endliwa ngopfu hi mhaka ya sweswo na hala vuthicareni leswiya swa ku ta va ku ri na tleleke ri ngo ta njhe va ku i tleleke mara a nga dyondzelangi ntirho wa vuthicara mara mathicara ma twa hi yena ma kuma ti-information ka yena ni vona hi nga ri swi va swi nga tshamisekangi kahle Buthet a hi veneni na weekend ya kahle hi ti dyela switincana sweswi hi nga na swona Kesiri botamen. Ina bona ko Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM komba ndlela isungule yondala tabe ya isa mahlenda kahle. Tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. So mixer Munghana Lonene FM 0860002543 lang takare i nkayet minute inga seba awara ya inga seba awara ya nwe ka Munghana Lonene FM makoma ndlela aya mkele nungwana mixer lo nhleka akari na mona la 0860002543 ira mtlhanu namuntlha ntari loko vya mahungu na misava ya awara ya nwe etava ka bula na etava ka bula na vasati ntsene la ku twa voho ku n'hweti leyi vula yini ka voho na swo leswi fika makumu ke swirilo swa vona va vona swi ka swi twakalake kumbe ko va si n'hweti yi ngo titela yi tlhe yi hunda yi kha yi nga va vuyerisi nchumu hi ndlela yaleyo nakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM 0860002543 a hi amukele n'wana mingiseri hilo hi nhleka wa Munghana Lonene swara wa mina Pet Khalanga a hi swara na vaxumi la GY ni na ku nghena le ya TUT mavona loko holobye Professor HW Intsanwisi va suke va siye marito ya ku mintirho ya vulavula hi loko se mintirho yi vulavulaka sweswi hi nga mbambeli loko hi karhi ku mintirho ya vulavula mi kuma ku vaakatiko va kwala ka n'wina Giyani ndhawu liya yi nga yikulukumba loko ni nga hi 56 wa miganga yi nga tala laya vana va ndhawu liya a va kumeka va famba va heta va boda a kule na yo mali ya kona a yi kona se sweswi va ta tikumeka va ti tshamela kwala makaya ya vona ku swinile makaya ya vona kusuka ku leke va phala vurwa ku jikelela na kwale ka hina ka mabungeni leswi ni vulela yini na va vulavurile va Professor Tinyiko Maluleke na nkulukumba Blade Nzimande hi mhaka leyi ivi na n'wina kwala ka Afrika wa vulavula mi yi kumbuka mi ku a ko va nyuku wa mbiyana na a ta fika Mvana wo fanela hi xibelana munghana wa Pet Khalanga swara wa me Mvana loyi a ku leswi ni nga ta swi vulavula ka provincial address ya mina ano tsakisa hi ku vulavula kahlani ya kandziya hi nenge wa mina kwale hikokwalaho ka yini tikisa marito na van'wanyana va ve tipremiya a hi zangi hi va vona tindhawu ta hina a vo rhumela lava phophi lava va ya va swi vona hi mahlo lava phophi xa vumbirhi va kumeka ka Munghana Lonene lava phophi loko va laviwa ka Afrika wa vulavula va kona ka minongonoko lava phophi ni vulavula ku hi hambi ku ri ka tiko xetleli va kumeka hi leswi hi vulavulaka hi swo ku vurhangeri byi tikomba ku iya kwale i nga vulavuli ntsene xo hetelela
loko yi ka yi va kona college liya hina vaaka ndhawu liya a hi hundzukeni maphorisa siku na nanhlikani hi xava switswiriri hi xava timpempe hi ku na lavo loko va lunghisa ku ri na laha nga tumbelela ku onha hi tlhana loko hi ya pota milandzu leyi hina vo tolovela ku pota milandzu emaphoriseni loko ri ku a hi pfuneki le maphoriseni hi tsala nkarhi lowu hi nga fika hi wona hi tsala vito ra munhu loyi a nga tsandzeka ku hi pfuna hi nga yi ha hemba mavunwa lexi hluphaku ngopfu mi tshama vulavula case yin'wanyana hambileswi mi nga tiveki yi helele ku hita twa vona brigadier lava hala Mpumalanga laha ku nga tshoreka munhu voko swi hi ku hetisela loko munhu a biwula za tshoreka voko yi le ka schedule 5 i GBH ya serious ku khomiwa munhu a ku tengiwi a ku variwi tindlwini a ku tekiwi SAPT ku nga dokete yisiwa eka district loko ri ku loyi a nga tshoveka voko i pfule nandzu a ku khomiwi munhu loyi a khomiwaka loko a ri na ta yena i pfula na wa yena nandzu hi swi vitana yini hi xilungu ririmi ra vadivahlambi i ta va counter charges ivi loko ti va counter charges hi ti pfumbapfumba switatimende hi pfumbapfumba dokodela ya yena yo saseka SAPT hi yisa ka muchuchisinkulu a nga dyondzela nawu muchuchisinkulu hi yena a nga ta veka rivaleni ku nandzu lowu na wu pfala wa ya hubyeni kumbe a wina hi nga pfalapfali swilo a hansi ka malapi ya ku tshuka ene nakona loko pfalapfala swilo va tata kwala ka pet khalanga va ku hi na tinhundzu hi na munhu n'wi khomile loko munhu a khomiwile mi hlwela ku fika mi tla garingani wa garingani mi lava ku hluphekisa Ridgewell Rikhotso phela mi tiva leswi swivari muvulavuleri i loyara n'wana mhani mi Ridgewell Rikhotso ni lo n'wi nyika ximhandzani loko vanhu vo za va ri lava tele loko va ri khume ko ri lava vanhu va nhungu hi na problem police area ya ndhawu yeleyo ntiyiso ngopfu sweswo swi vulaka ku na timhaka ta ku va ku ya attenda case liya ku na leswiya hi swi vulaka schedule 4 5 and 6 va ri robbery on progress loko kwala Giyani kwala na bank ko va na vanhu va nga ku rhobeni hi nge tsutsumeli munhu loyi a nga lova leyi already luya i yimele lovo n'wi teka va n'wi yisa moxari hi tsutsumela le ku nga na yini robbery on progress mara hi nga fiki hi hemba hi ku vaakatiko va ka Bhungeni va tshama 8 hours na tinhundzu to yiviwa na mukhomiwa loko nga n'wi khoma ma vulavula hi timhaka ta i ncini xo hambana na ku loko hi vulavula hi milandzu a hi ndleni ku a ni mina ti-satellite mhaka ku loko za ku va na satellite a swi endleriwa njhini swi yela ku swi introduce-iwa a swi endleriwa ku hatla ku ri na vhene satellite yin'wana na yin'wana yi na vhene lexi hluphaku Mpeluka a nga vileli ri lo hosi a teka mfumo wa taxi ya Phete a teka taxi ya Ephraim wa ka Borokisa a teka a layicha swilo a tirhisa movha ya mfumo ka leswi nga laveki mfumo loko i ta sweswo ku na leswi va nge risk management swivari mimovha ya mfumo hi leswi swi tivisaka swona a ni ri shop Stuart lexikulu wa hakela loko ya ka risk management ya ku hakeleni a va nga ku byeli loko ya mapeceni ya ka GEPF va ta ku i tshami fire movha se vaakatiko tivhene teto i ta n'wina loko zi vona munhu a tlhekisa tivhene a nga heti a layicha timbuti a layicha tinhundzu a ndla ku layicha vana i ntirho wa wehe wolowo 100 swan 0860002543 lo sala timinete timbirhi tsele ya kwama nge misava ya awara ya n'we a hi amukeleni n'wana mingiseri lo nhleka Aye butphetha. mbuto wa mina mpfukeni Hi kona mjani na. hi kona n'wina mi ri Ndza ku teka liya ya tori ya Papa Penny. Papa Penny ni vona va teke xiboho xa kahle ngopfu. Ko va ku hina vanhu va ntima a hi swi koti ku ndhundhuzelana. Hikuva loko ha tirhisa rito ra mara swi nge pfuki swi pfune nchumu. Ma swi vona. A swi ri kahle ku hi va ndhundhuzela hi va bela mavoko hi languta mitirho leyi va taka na yona emahlweni hi nga languti ku lava nga kona ku ya endleka yini ma swi vona botfest na ntwa ku va tirhe ngopfu laha makhumbula va ze va va na huyi ya ku va fanele va va premier ya Limpopo milorho ya vona xi humelerile ve le parlamenteni ya rixaka ya tiko hinkwaro va nga ha ri kona a va lava kona ka vupremier ma swi vona ku komba i munhu loyi a nga na xivono ka mitirho ya migingiriko ya yena hinkwayo ka yona
a hi va bele mavoko hi nga ndli leswa va maramara emizama ri khati makanyi bolela ka thomo potpe a va bele ni mavoko hi nga ndlini maramara ni mi twini buti wa mina khetsa swinene eko mufambisi sweswo mi yingiseri hi ndlela ele i 086 000254 i nomboro leyi hi nga ta yi tirhisa loko hi vuya mahungu ya misava hi ka hi bula na vaxisati hi gimeta n'hweti leyi ya vona na mintlhontlhotlhotlho leyi va nga ka yona premier loko va ka va vulavula na vaxisati hi ri athononda vete ri nala wa n'wansati i n'wansati kulobye va ri vavanuna na vona va swi kota ku tirhisa vavasati ku lwisa vavasati kulobye xana wena u ri yini ke tanihi wa xisati n'hweti ya muxaka lowu ya vulavula na wena ke migingiriko leyi va ku yi kha yi endliwa n'hweti na n'hweti kumbe lembe na lembe hi n'hweti leyiwani yi le ku tiseni ku hambana evuton'wini ke bya wehe tanihi wa xisati i xivutiso lexi hi vutisaka xona ka awara leyi landzelaka kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kambe sweswo hinkwaswo mi yingisero mehe hi ta bula endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava hi lawa ya landzela hi ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka mahungu yalawo mahungu matana sesi Lilian Hlawangwani nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi Munghana Lonene FM makomba ndlela Nhlekani botphethe nhlekani ta nghena ka leya papa pheni ku na timaramara swi fana na yini na loko u phama vuswa u ku vuswa lebyeni nge xurhi i kuma ku ri i ya ku xurheni nga se byi heta no byi heta se papa pheni a hi va tshikeni va tirha ene wo fana na mina ni na trust ku va ta tirha hi nga langutisi ku va vulavula yini ve ri yini a hi langutiseni ku le va nga ya kona a va yi va ya byala leswi swi lavekaka a hi veni na trust ka vona before hi va na ku sola hi sola yini hi nge se vona ku le va nga ya kona va feli lana hala va suka kona hala ndhaku a va ri ku tirheni munhu loyi a nga na nkhinga a nga na ku tiyimisela ku tirhela vaaki so me ni ri a hi suseni mara a ku ri gachini matimba lavandeze ya la area nini danko Hlekani Khalanga maxaka ya mina ka Afrika wa vulavula hinkwenu ka n'wina na mixaweta xivulavuri lexi Khalanga xi hetaka kusuka sweswiwani a mi vulavula na xona hi timhaka ta calling u vulavula i marito man'wani ma nkoka swinene ende vanyingi a hi makoti ku ma landzelerisa hikuva swilo leswi ku nga riki ka mhaka ya hala sayitini ra vuongori ntsena ra swa swibedhlele hambi ku ri xiphoriseni swa vutichara hi nga swi veka aside ku tichara obvious u fanele u va u ri na xikolo ma vona xiphoriseni lexi xi endlaku ku va na corruption ku va na ku va vukorhokeri bya xiphorisa byi va byi ri hansi hikuva ku vona vanhu lava nga nghena xiphoriseni hi vunyingi bya vona a va na yona nqondo liya ya ku vitaniwa ku ta tirhela xichava xa ka vona va yisiwile laya hikuva ku laya ku na opportunity ya ku va swi kota ku va ta ba mati tin'wenya ta etlela tindhawu leti hinkwato va kha va tekela vanhu timali va kha va xanisa rixaka hi kha hi karhateka ku fika kwala hi sweswo mi yingisera Munghana Lonene FM va ri ka vaakatiko va Giyani lava nga blokeriwa mapasi hi swivangelo swo hambanahambana va komberiwa ku ya etihofisini ta ndzawulo ya xikaya ku ya kuma ku pfuniwa ku nga se fika siku ra 21 ra Ndzati lembe ra 2024 lava nga ri ki vaakatiko va Giyani va komberiwa ku ya tihofisini ta ndzawulo ya xikaya ta le kusuhi na vona ku ya kuma ku pfuneka vaakatiko mi tsundzuxiwa ku ya ka ndzawulo ya xikaya loko ku ve mi blokeriwe mapasi hi swivangelo swo hambanahambana mutivisi a hi nikiwangi vito ra yena kambe ke ni na ku pfumela ku ri n'wina swi mi khumbaku mi ta va mi swi twile hi ndlela yoleyo kasi yin'wani mhaka mi yingiseri hi nga se teka vaxisati hi ku sweswiwani na ku kombela vaxisati lava hi lavaka ku va hi bula na vona eka nhlekani lowu hi twa ku n'hweti leyiwani yi vula swo karhi ke eka vona ku na leswi yi vulaka swona ke eka vona hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko hi languta mintlhontlho
na ku humelela loko kumbexani ku nga va ku ri koho ka vo tani hi vaxisati. Seke nomboro yale ya ntolovelo ya 0860 002 543 0860 002 i nomboro leyi mi nga yi tirhisako hi ndlela yaleyo. Se na ha hundzisa xitiviso lexiwani ni nga si teka riqingho ro sungula va ri ka varimi hinkwavo lava nga hansi ka Giyani Farmers Association eGreater Giyani Local Municipality va rambiwa ka nhlengeletano ya nkoka leyi nga ta va kona hi siku ra 3 Ndzati 2024 eGaza Beef ya hora ya 10 nimixo. Vangeri vukona bya n'wina byi ta khensiwa. Mutivisi i Mkhatshani Maluleke ku nga matsalani wa Giyani Farmers Association lava mi nga va kumaka ka nomboro 0789185484 hi ndlela yoyoleyo. A hi ku tweni mani 0860 002 i nomboro leyi yi tirhisako. A hi tweneni vaxisati hi twa ku va phofula va ku yini ka n'hweti leyi loko hi kha hi gimeta n'hweti leyi ya vamanana ya lembe ra 2024. Wo sungula mani hi lo hi nhleka Ayi minjhani Botsalani? hi pfukeni minjhani mani? Ni pfukile. Ha khensa. Ni kombela ku va xikala vito. Inkomo mani. Ni un'wana wa manani kwala tikweni ra kwala Afrika-Dzonga. Se no va na xivilelo nyana xin'wana, un'wana wa mitirhi la tirhaka ka ndhawu leyi ya rihanyo. Se laha ni kumeka ku ni kha ni tirha kona ku na n'wana wun'wana u tala ku kumeka a kha a ta ku tshunguriweni. Se eku tshunguriweni ka yena ma swi vona ku u na problem ya swa miehleketo hi mhaka ku va u na mintlhontlho ya ku kumeka a nga na pasi ene u le ka age ya kwalaho ka malembe ya vo 29 28. And problem ya yena i vulavula timhaka ta ku loko a ya ka Home Affairs ku tekeni ka pasi loko a famba na mhana yena a na mi twisisi mani n'wina se mi la ku hlamusela problem ya n'wana kumbe mi la ku ndla yini a hi le ka swona sweswo namuntlha loko ku ri ku hi sweswo a hi le ka swona mani kumbexani hi vulavula hi leswi n'wetani hi vaxisati mi hlanganaka na swona na leswi mintlhontlho leyi mi hlanganaka na yona na leswi n'hweti leyi hi vulavulaka yona hi leswi hi vulavulaka hi swona. A hi vuli ku n'we mi na problem ya yini loko ndla sweswo u nga borha ngo nongonoko lowu n'wana mani u nga borha ngo loko u la ta sungula ku ku na problem mina na problem ya ku n'wana inde na vayingiseri van'wana va arile sweswo hina hi la ku vulavula hi timhaka ta ku i Women's Month namuntlha hi la hi nga koho seswame hayi ku mi n'wina mi ta hi hlamusela problem ya un'wana ku mina ku na problem mani na problem a hi sweswo swi nge swi ta a sweswo swa loko mi teke nomboro mi vulavula na muhumelerisi sweswo namuntlha hi vulavula hi n'we tanihi wa xisati mina problem mi languta n'hweti leyiwani hi yo mhaka ni tirhi hi kombela vaxisati a hi tivi vasati va hi hlamusela ti-problem a hi vulangi swona sweswo 0860 002 a hi kumeni van'wana encindani hi vulavula hi ku i n'hweti ya vaxisati leyi yi vula yini ka n'wehe loko mi ka mi languta leswi humelelaka ka vaxisati swa vulavurisana na n'wina ke loko i khale n'hweti leyi ka yi ri koho amepeni ku na mimbuyelo leyi mi yi vonaka ku yi koho ke a hi amukeleni n'wana mi yingiserile nhleka mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani ku na munhu la loko ku ve va kona vaxisati hi nga cinci swi nga antswa hi cinca hi pfumelela un'wana na un'wana a nghena ku tlula ku hi va na nongonoko wa ku se vanhu va ku mi na problem ya ku mina se nge hi ta va na nongonoko wa njhani kwalano ni va ka yini a hi amukeleni un'wana manilo enhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene FM enhlekani hayi no la ku kombela ku loko mi nga ha ri moyeni mi mbazanyana loko mi nga ha ri busy ngopfu mi vula mani n'wina Botpet ni mi baza njhani ni ro hana nomboro ya n'wina hi yaleyo nambara ya mina kwihi ka miyexe mina ni mi baza ni yi kuma kwihi nomboro ya n'wina a ni sweswi ni fonini mi ta yi khoma nambara ya mina kwalaho hi cinani vavasati lava hi nge le ku hlangana na vona hi valava leswiwani hi ku hloniphane mi ta ni khomela muyingiseri wa mina mara leswiwani a hi swona leswi mani lava ka miyexe vo ta huwela ka radio n'we mi va tiva ku hi ri na hi rito rinene mi hi byelela vona ku a hi ko huwela kona la mani va lava ka miyexe ene mi ndle kahle ncindani mi nga va nghenisa moyeni ku vo mi westela nkarhi kwalano leswaku ku hava swi vula ku hava vaxisati va ti-politician ku hava vaxisati lava
va twisisaka timhaka ta women's month ku hava vavasati va swi tivaka ka ha nghena va ka miyexe va ku mi ni baza loko ni hana nomboro ya vona ene na hina loko mi hi fonela hi ti voni tinomboro ta n'wena sure yini kunene loko a ni nga ri moyeni a ni ta ku mi nga ni puteli a yi amukeleni mani lava lava ku vulavula hi lava i hlakani mani sesi wa mina hi pfukile ku na midya a lava va ni putela lava hi pfukile ku na midya a va ni puteli a ni ta n'wi va mani no n'wi va mani ma hi endla loko ho tshika sweswi hi mi vitana kwalamu ku fambeni kwalako ka sesi hi nga yimanyana kwalano bo nga ni puteli mina kambe swi ri tani mi ri yini mani a hi mi tweneni mani mina ni vona swilo swa ku tala swi ri ku cinceni ngopfungopfu ka ku va hi seketeriwa hi vanhu va xinuna ku na vanhu lava va nga tiyimisela ku lava ku pfuna vanhu va xisati ku va va kha va kota ku vona ku lexi xi nga right hi xini lexi xi nga wrong hi xini va koho hambiloko ku ri ku neka ni nga va vuli hi mavito ni hlohlotela ku vanhu va ku tala ingaku vo ngo swi khweta ka voho va ringeta ku la ku kopela hi ku hi vona ku ri na ku cinca lokukulu mehe ni mutshami wa la Phalavura loko ni karhi ni languta ni vona vanhu lava va tiyimiselaka ku pfuna vavasati hi sayiti ra ku va va endla tigrupu leti ti pfunaka ngopfu ka swiyimo swo tala swa ku tika swiyimo swo tala swa ku lava ku pfuna ku n'wansati a kota ku va a tiva xiyimo xa yehe na ku va a tiva ku loko swilo swi ri so ni nga kuma ku hatla ni pfuneka kwini na ku va va kha va pfuneta hi ndlela yaleyo ku va munhu a kota ku hatla a kota ku va kahle so swi vula ku vukona bya n'hweti lebyi endla ku vanhu va kota ku avelana vutivi lebyi vutivi bya koho byi hetelelaka byi kota ku va byi hoxa xandla ka nhluvukiso wa vona va mani lava ngopfungopfu kwalani hi ku loko hi karhi hi languta na swiyanimoya loko vanhu va ringeta ku va va kha va yingisela swiyanimoya va kha va dyondza ku vulavula ntiyiso hi le ku dyondzeni swilo swo tala loko u ri munhu i lo tshama i nga twi swin'wana a wu dyondzi mara mina ni la ku nyika xikombiso hi mehe kusukela loko ni ti yimisele ku lava ku yingisela radio hi mhaka ku laha ni tirhelaka koho ni kota ku yingisela radio ni karhi ni tirha ni dyondze swo tala evuton'wini na mavulavulele ma tiva ku vulavula wa dyondza ku a wo vulavula swin'wana na swin'wana loko i fike ka ndhawu yo karhi i fanele i va na ku hlawula hi ku va ni kha ni yingisela xiyanimoya swi nyika nhlohlotelo luwa wa ku loko i karhi i yingisela wa dyondza hi ku himpela va ri ku dyondza a ze a fa a karhi a dyondza se ni rhandza ku khensa ka vanhu vo tala lava va swi tivaka ku voho sweswi vo tiyimisela ku lava ku tirhela vavasati na ku va ni kha ni hlohlotela ka van'wanyana va xinuna lava va va karhi va hi twa ku ingaku a va koteli leswiya swa kahle swi ndliwaka hi van'wana a va swi naveli ku va va swi endla va duma hi ku va va seketela vavasati nemetweni nkhensi sesi wa mena nemetweni kheseli swinene mani 0860002543 laha sweswi mena misa miehleketo wa mani mi poyila vavanuna lava mi pfalelaka tindlela va ku a mi vulavuli ma yi vona a hi amukeleni un'wana loyi nhlekani mi amukeleni ka Munghana Lonene FM Salanga minjhani sesi wa mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile a hi khensa lava va nge na lava n'wansati i n'wansati va swi tshame hansi va swi xiyaxiya va swi vonisisa i ntiyiso wo helela n'wansati i n'wansati hi ndlela leyi loko ko va ku ri na tinhlengeletano kumbe ku heta ku lava ta hlawuriwa vurhangeri loko mo yimisa voko mi hlawula n'wansati loko vo va lava seketelaka swi nga endleka vavasati kumbe ku yimisa wun'we kumbe vambirhi a hi tshembani ku hi nga swin'wana a nga swi kota ku ri hi ku na hina hi khe hi nga ti tshembi ku hi nga swi kota
hello ni mi ngisereni mani hi ndlela leyiwani a hi tshemba loko munhu un'wana a nga swi kota hi mhaka ya yini loko munhu va va mi kha mi n'wi tiva ku i n'wansati luyani a nga na kumbe na swa yena kumbe a nga na nkateko wa ku va na ndyangu ku nga va na vona vana i nga ri na munhu wa xinuna va tala na ku languta va ku langutela ehansi ingaku ku va na vukati leswi swi endla ku n'wansati a fanekele a tiyimela va ku helerile va ku endla ingaku wena a ku na leswi byongo bya wena byi nga na swona hi ku wena a wu vangi na nkateko kasi byongo hi byona byi nga na ntirho ku tlula ku va i ri na munhu loyi i nga ta ku loyi va n'wi vitana ku enhloko mara mina ni nga yi voneki vusoko bya yona ye mi vulavula njhani kwalano se mi alana na bibele se ni n'wini no mi alana na bibele kun'wana na inhloko ai hi nkarhi wa bibele a ku ri nhloko loko mo swi xiyisisa minkarhi ya sweswiwani mindyangu yo tala yi famba yi ri hava tinhloko yo famba yi ri hava tinhloko kambe a yi vuli ku tinhloko ku a yi vuli ku liya a yi ri nhloko ya ha ri nhloko yo ka yi nga ri kona laha mutini luwa a swona leswi loko nhloko yi ka ndyangu yi na wona nkoka hi tlhelo rin'wana yi heta kun'wana yi nga havi na wona loko wo kota ku ti yimela tanihi manani etindzina ku ni manani ni boha nceka leswi ni lavela ku swi fikelela ni ta swi fikelela ni nga kota ku swi fikelela se a hi swi koti ku seketelana hi tekelana hansi hi vulavula na ku biha ku nga va ku ri yini xi tsandzisaka ku nseketelo lowu i ncini xi nga va ku xi endla ku nseketelo lowu u vona ka u nga ri wa tika kusuka ka n'wansati ku ya ka n'wansati kulobye loko mi langutisa mupheni mhani khalanga mi va langutisa mi va vona ingaku mhani khalanga a swi nga va faneli loko a swo va swa mina ku ri hi ku nkateko wu kumiwe hi vona va swi kota ku swi endla xi famba na xi katekisanga hi swilo swo fana sweswiya swa rinyakilela ra ku munhu un'wanyana a nga ka a nga swi kumi mina ni nga swi kumangi se ni nge seketeli hi ku mina na ha ti n'wi dyeleni ka mona se swi vulaka ku vaxisati swa koteka ku mi vondzokelana hi xin'wini swinene swo va ka ntumbuluko kumbe ku na leswi swi hlohlotela ni lava ku tiva kwalaho ka ku swilo swo va koho hi ntumbuluko kumbe swi hlohlotela ku na leswi swi hlohlotelaka swi hlohloteriwa ngopfu hi mhaka ya ku yini loko n'wina mo va na xilo mi nga koti ku xi tirhisa hi ndlela ivi luya a va na xilo xitsongo lexi xo tlulaku xa n'wina mi heta mi tinga ku kumbexana ha swona leswi a nga na swona ku na swin'wana ku nga ri swin'wana ku va ku mihleketo ya yena ya swi kota ku hlanganisa swilo leswi swi a nga na swona ku tlula leswi n'wina mi nga na swona leswi mina ni swi vonisaka xiswona hi tlhelo ra mina se loko mi nga mi hetisela a ri kona ra ku rhandzana hi ntiyiso ku rhandzana ka mani na mani la ka vaxisati ka vumunhu ku rhandzana ka vumunhu yes ya ka ku tlelana vusiwana tanihi vavasati leswa swa ku pheni ya n'wansati wun'wanyani i joke ka van'wanyani a hi swi koti ku tshinelelana loko munhu un'wana a ri na swo tika a hi swi koti ku tshinelelana loko munhu un'wana a sungula swin'wana hi swi vona ku ingaku wa tsandzeka hi ya hi n'wi komba ku loko a wo tshika leyiwani ndlela i teka leyiwani kumbe a wu ta kota ku fika laha a hi swi koti loko o sungula xilo loko hi vona ingaku wa tsandzeka hi ri a xi vonile hina a nge swi koti ene ku ri ku a hi ntiyisa hi nga swi vonangi a ku ri na mbilu yeleyo ya ku hayi ku sungula yena i mani yena mara loko hi tshamela mina na loko mi ni tshamela n'wina mi kha mi fona mi ri kwala mi nga koho sesi mi vona ongeti hi nga swi kota ku swi landzelerisa hi ya vona ku ri mitsu ra ku ri sungule kwihi hi laha ni tsandzekaka ku fika kona ka ku vanhu lava va nga va rimbewu ro fana a va fanele ku va seketelana ngopfu ku tlula loko rimbewu ri hambana kambe swi tikomba ongeta swi fambi tani ngopfungopfu hala ka vaxisati
loko ha kota ku twisisa xilo xin'we hi vavasati ku loko hi tsutsuma hi fola ka layini yin'we hi khomelela hansi hinkwenu hi khizama hi matsolo va ku on your mark get set ready mara ku fanele ku ya va na number 1 a hi ta kota ku hahla xi kwalaya ka ku a hi swi koti ku swi twisisa ku a hi tsutsumi marendo hi le ku tsutsumeni kwe mara a hi nge tintambu hi nkarhi wun'we na sweswo hi swona hi nga ku swi endlaku ku hi swi tikanyana ku na sweswiwani vulavisisi byi kombaka hambi ku ri ka tipolitiki vavasati lava nghenelaka timhaka ta tipolitiki va tele kambe a va chavi ku va tarise sweswiya va hlawula n'wanuna ku tlula ku hlawula n'wansati i mhaka yaleyo ya ku a hi tshembani a hi tshembi mina ni ti tshembi na luya a ni n'wi tshembi swa tswa ni tshemba n'wanuna swa ni tshemba n'wanuna ni mi tweli mani sure wo ri ni karhi kona I can't 0860002543 nongonoko Afrika wa vulavula a hi sunguleni ya twa ku mahungu ya misava ya awara ya 2 ya ta va yimisekweni kusuka kwalani 0860002543 maswithu va ko va xisati lava anamisaka miehleketo wo twa ku nga ri loko nghenela ka miyexe va ku ni va baza i ngo hleketa ungeti a va kona va xisati lava anamisaka miehleketo kasi hayi va ai mani lava ka miyexe na ene loko ho swi lavisisa hi nga kuma ku va na edi lava nga kona ni cho edi tlhahlengeleta vanhu eka miyexa ku hi me ni nghenaka ka munghana lonene hayi edi wa hi onhela a va hi kumeni tokomaka ta mahungu ya misava awara ya 2 kusuka kwalani ta vuya yisa mahlweni endzhaku ka mahungu ya ka tinhlokomhaka toto leto nhleka andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula ka munghana lona FM komba ndlela ntirhi ku haxela wona team sumuri kun'wana na un'wana na hi ravuntlhanu rin'wana na rin'wana ku haxela wona hi ri la a studio 1 a Giyani Masingita Mall loko ha vulavula hi Masingita Mall ku na 4-in-1 marathon leyi munghana lona FM yi nga xiphemu xa yona na ku pfumela ku ri na wehe kwalaho nga ko wa kha wa titsarisela ku ta tsutsuma se mi ku na vanhu vambirhi lava ni nga tiyimisela ku va siya wo sungula i Jimmy Golele i un'wana wa vona lava a ni nga tiyimisela ku nta va siya va sala va sala le ni ene mene ya sukela ka malamulela ni tsutsuma le ya 42 a ni tsutsumi leswa n'wi so jikajika ndhawu yin'we hayi ni ta va ni un'wana wa lava na ya ku va siye na van'wana ni nga ta ku byela loko masiku ya kha ya famba na tatana Makhuvele va Gijas na vo swo boha ni va siya Rose ni vulavula hi yena Rose ni mi ta ku i mhaka ku wa xisati hayi ni vulavula hi yena ni vulavula hi va xinuna sweswi okay I am getting un'wana mingiselelo nhleka sesi wa mina Mfuketi i pfukini n'wina i pfukeli mana ya khensa swinene hi leyi n'hweti ya vamanana yi fika makumu xivutiso ku ta va ku tin'hweti ta muxaka lowu ta mi pfunake tanihi vaxisati ta tisa ku hambana ka vutomi bya n'wehe loko ti kha ti va kona hi ndlela leyi okay me anta hi ku twisisa ka mehe ni vona nga ku ta pfuna cause minkarhi ya ku tala hi va hi kha hi vona vanhu va xisati lava va nga le henhla va tshama va kha va ya henhla na le hansi va tshama va kha va interviewiwa va karhi va vulavula va hi dyondzisa ni vona nga ku hi va hi ri ku dyondzeni hello ni mi yingiserile so me a ni lava ku vulavulanyana katsongo ku laya ni lava ku thalaka ku va nge nala wa n'wansati i n'wansati yes vutheti hina vavasati a ni tivi a ku na rito leri ni nga ri tirhisaka hina vavasati hi na futa ni kha ni swi tiva ku vutheti mina ni tshama na vona ka xitandi xin'we na manpheti na va tiva mara loko no hlangana na butheti va tlanga na mina va ni xeweta ni hetelela ni va interested why ni nga hlakahli nhloko than na ku ni ya xanisa n'wansati kuloni na hi leswi vavasati hi hanyisaka swona loko mhaka yaliya ya ku ve hakala a ni veri hina hakala van'wani tintangha ta hina ti le majele hi mhaka ya swivangelo swo hambanahambana ti ha xota xona okay ni kombela ku yi hlamula hi ndlela leyi butheti butheti ni tshama na vona ka xitandi xin'we why ni nga fambi ni jampa switandi swimbirhi ni ya swi endlela a kule na
than na ku ni endlela mani pheti lava ni va tivaka nkarhi wun'wani va hinda hi le kaya loko va ya maxopeni every day mantisisanya na ku va hlonipha a ni nga ha va hloniphi loko siku rin'wana swi fika swi hume erivaleni ni gina ni va hlamula ku wa mbyana ni ya nkuma kwihi ni vavisa n'wansati kuloni maybe i sesi wa mina kumbe i mandzongo wa mina wayi vavasati hi nga twelani vusiwana n'wansati u rhandzana na nuna wa munhu loko n'hweti yi hela u tsandzeka ku hleketa ku bavo mani lavaya mi nga va nyika vana ni kombe mi va rhumela mali mina ni expecta ku fanele ku dya va mina vana yi fanele yi helela kwana luya i ta tivona ya tivona kwini buthet ku mun'we hemberini mu n'wi tshembisa mi ku tshama kwala nkata mina so fa silahlani mara mina ni mi jikiseni dyondzo buthet ku xin'wana na xin'wana mi fanele mi twa hi mehe khadi ri khome hi mehe mani lavaya na vana va vona va fanele va ya dya yini vavasati ha xanisana ku vulavula ntiyiso that is why mi vona ku a hi nge pfuki ku ve na laha hi yaka kona just because loko no langutisa i first patients lavawa yi va cele foundation ya 2 room la ku vona ku yi ta hela na hikokwalaho ka yini hi fanele hi vaviseka ku fika kwalaho ka ku hi ze hi va na ntshikelelo wa ku hi lava ku twisisa ku hi lava ku vo ku yi ta hela na hikokwalaho ka yini vutlheti vavasati the way hi nga rhukanisiwa swona hi rhukaniwe hi cheriwa mavondzo munhu i vondzeka a vondzekela na munhu loko a khome plastic ya ticondo ma ti vona ticondo i ta ku vondzokela a ku vondzokela plastic yeleyo ku why i khome plastic yeleyo munhu a ku vondzokela ku va a ku vona u khome xinkwa lexi va xi vitanaka baba vabereki noti lexiya xin'wana xa ku va xi ri na swilayi xi tsariwe na expiry date baba a nga vereki munhu a ku zondzela sweswo ixi hambi i yi kume kwini mali yo xava xinkwa xexo ma swi vona nyana ku swa vava hi vavisana hi ri hina vavasati hi vavisana hi ri hina loko a ho ti dyondzisa ku amukelana hi tlhela hi va na rirhandzu a hi ta va hi ri kule buthet kumbe mo ti vavisa hinkwaxe kumbe ku na n'wanuna a mi vavisisana ku hi xin'wina ku ve n'we mi lava ku rhandzana mara n'wanuna a nghenelela kwalano a mi holovisa buthet loko okay muni mi nyika xikombiso problem a ni tivi ku muhuma kwini mina ni le tshembisa ne loko mina ni tshama a tshembisa a sangweni why ni nga fambi ni ya a ra vasuthu le kule le than na ku ni rhandzana na munhu loyi ni nga qachana hi jarateni rin'we a ni ri nhonga ya le kule a yi dlayi nyoka na se nyoka yi kwa kaya wewa vamakhelwana va ta ni pfuna butset mina ni kule ni tiva ku a kaya ni huma a bona munhu wa le Munati na wa le Sidani na wa le Mapharana a mi kandze emariveni a ku ri va buti wa mina na namuntlha na sweswi va ha ri va buti wa mina loko ni va langutini a ni voni vavanuna ni vona va buti wa mina ntiyiso kavila munhu o fanele a ti vekela milawu na maendlelo lawa a nge lawa hi wo lama na va ku famba hi wo a wo ndla swin'wana na swin'wana njhenjhe hi hangalaka hi ndlela yaleyo na cancer sesi wa mina ku cancer mina nkomba na siku ra kahle I cancer sis I cancer 0860002543 ai amkeleni un'wana miyingiseri hi teri hi la ku twa ku n'hweti ya vamanana ya hela kambe ke n'hweta ni vaxisati hi swilo leswi mi nga swi langutaka mi ku hi humelerile ka swona nako hi yihi mintlhontlho leyi mi nge ma langutana na yona ongeti leyi ya ku mi pfa mi banana hi switina yi vuyavuya ko tala kambe a hi amukeleni un'wana miyingiseri loyi hleka ayi butsakantseke sesi wa mina hi pfukele hi ngovo Jini vulavula na Ntungenge kwana. Ayi sis. Na mavonelo. N'hweti ya August yi kahle ya hi empowera ya hi nyika matimba na ku va hi va na ntivo ta maendlelo ya swilo hi vurhon'wana na vukheta ku hi hluvuka eka mahanyelo ya hina vaxisati. So ku va ka leya ku va n'wansati a ri nala wa n'wansati ni nga yi hlamula hi ndlela leyi loko ko va ku ri na murhangeri buthet ku ri munhu wa xisati ekhampanini kumbe kwini hi na vanhu va xisati ha delela ende hi na ku tikukumuxa ende hi na ku langutela munhu un'wana na un'wanyana a hansi
hambi munhu a va nga dyondzangi loko ko swi tlhe swi tlhandlameta hikuva a dyondzini swi ya swi va ngopfu masiku hinkwawo ntirhweni wa koho ku ta ku ri na tipholisi na ti-protocol na ti-code of conduct mara loko murhangeri yalowo ku ri munhu wa xisati i kandziyela swilo swosweleswo hi hinkwaswo marhuketeriwa ku ri n'we hi va xisati na vavanuna va ta byeriwa ku a ni voni n'wanuna a ni voni a nga mbala buruku la hi timhakeni ta ku ye u le henhla hi ye murhangeri so hi swin'wanyana leswi swi endlaka ku ri kumbe mi nga se hindza kwalano hi marito man'wani mi vula yini mi vula ku murhangeri wa kahle i wa xinuna ku tlula wa xisati hi ku ya hi mehe hi yo mhaka loko ko va ku ri mehe va ku ri ka votiwa a ni sweswi ni mi byela hi ku ni na experience ni ngo swi lavi ku tshama ni karhi ni ku rhuketeriwa mehe wa xisati number one mehe wa xisati kuloni na rhuketeriwa na loko ni vona va xinuna lava fanekela ku va hi protecta va ringeta ku la ku khola munhu loyi in order xidyondzekile xa xisati in order a nga lawuleki munhu wa ku a ni vonanga n'wanuna laha a nga mbala buruku laha hi mhaka ku ye hi murhangeri mara vavanuna loko va hi rhangela a va tshama va hi byela ku a ni vonanga mbala a na roko laha a mbala vasati laha hi yo mhaka ni boheka ku va nala wa loyi already a nga nala ka me ni nge n'wi yimiseli voko ni ku loyi a ya ni fambisaka masiku hinkwawo a nga ni endla ku ni tshama ni karhi ni tsala papila ni tloba ni chela dustbin la ku resigna hi ku kwatisiwa kumbe hi ku siringiwa hi maendlelo lama munhu loyi a swi endlaka hina vavasati a hi kahle swi le ka yini swi le ka ntumbuluku kumbe mi vona ongeti swi sukela kwihi ku va mi nga vi kahle so tanihi va xisati a swi le ka ntumbuluku hikuva hambi a nga dyondzangi loko o va khome portfolio yo karhi kwala tikweni kumbe hi endla hambi ko va swa ti-society maswoko a swi lavi tidyondzo kumbe swa community so mi ta tlhela mara loko ko va ku ri munhu wa xinuna a va a rhangela hawa hi nhlonipho na loko ku ri na xin'wana ku ri xihoxo na mavitaniwele i hi nhlonipho loko va ku ri murhangeri ku va ku ri ntirhweni i kupiwa wo fambi passage yi ya nghena na yena kwale ofisini i kupiwa a nga landzeleli na milawu ku loko ku ri na xidyoho mutirhi a dyohini hi n'wi adiresa so hi n'wi adiresa so hi n'wi adiresa so hawa tluri dyondza yi ngheni na le ka hina vanhu va xisati hi ku dyondzela loku hi nga na kona ni vitiriso swa mina ni khesi tlhela na ri mi nga ta na rona nkoma a cancer 0860002543 nakona ka Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a ni tivi ku van'wana vavasati va njhani a ni tivi ku a hi rhangela hi vavasati le ka Munghana Lonene FM no swilo swa yena swo tikhulukela manunga a ni tivi leswi swo mi tivutisaka loko mi twa ni hleka swona ni ku tivutiseni ku kasi van'wana vavasati va njhani kambe hi amukeleni n'wana muningiserilo hlekani Sezani Bothati njani? Seswa mina hi pfukile n'wina minjhani? Hi pfukile. A cancer. Vulavula na Xikalavito. Inkomo Xikalavito? Mina Bothati lexi ta ka ni la ku vula xo ka n'hweti leyi ya va March ya siku ra mahetelelo la muhlokani ri n'wi mutezi loyi a nghena vhiki ri taka. A ni la ku vula leswaku loko ku ri ku a swi koteka mani hina va mhaka a swi lavi sapotana evuton'wini swi le ku tekelana hansi ni pfumelana yena muyingiseri loyi a nga vula a nga nghena a vula leswaku na problema loko ku ri ku no sungula ni ku qalanyana xibizinesananyana xa xitsongonyana a va nge a va nge ni support va makhelwani vulavula sweswo leswi na wu faka byin'wana bya byikulu swinene ngopfu ni munhu loyi ni nga a ni ri na xibizinesana xa xitsongonyana a lokixini vanhu va le around a va nga ndi support total a ku ta vanhu va le kule i ncini ya xindlaka va nga mi seketeli mavondzo Bothati ni ku a ni ri va ti byela swa ku loko ku ri ku va va ni support-a ni ta humelela hi mali ya vona wa swi twisisa hi ku ya hi mina ni swi vona swi ri hi ndlela yeleyo hi tekelana hansi swinene ngopfu loko ngi swi koteka hosiyanga a ko va ku timhaka ta ku ve ni hina hi ri vavasati hi khomisana hi ve xilo xin'we mani hi tshika ku ve ni hi nyatsana hi tshika ku ve ni hi hlandzana hi vitanana hi mavito ene n'we mi nga tala phela ene hina
hi nga tala mara ya hluleka ene mhaka leyi ta ka yi ta vavisa Buthphetini a yi endleki emugangeni lomu suka ka mi tshama ka wona ntsena ni ta vula nambi hi le kerekeni a va ni khomeni na vanhu lava khongelaka ni munhu loyi khongelaka ni ta vula nambi hi le kerekeni loko kerekeni u kha u khongela xikwembu xi va lexi rhangi xi u katekisaka va mhati vo va nga ta sungula ka va ri na mavondzo u ti vutisa ka munhu lowu ku ri ku aza ambala ximbala a ya kerekeni a fika se a va na nzondo endlwini ya xikwembu ene munhu i mhati loyi a ti vulaka swa ku i mhati wa muti swi fika swi endla yini ene hi le kerekeni Buthphet. Yeah. Mara kerekeni mi nga va mi zondzeriwa ku hi n'we mi suma ku tinsimu kahle mi kota ku suma tinsimu letiya ta praise and worship. Buthphet va ta byondela ku ri hi wena u yimbelelaka tinsimu kahle se a na vulavuli hi timhaka ta mali kumbe ta business ni vulavula le ntirhweni wa xikwembu loko ku ri munhu loyi u nga busy entirhweni wa xikwembu u kha u khongela u preacher u khongela vanhu loko ku ri ku va khongelela loko ku ri ku u yimbelela u ri munhu loyi u pfulaka bibele swa ku fana na swesweleswo va ta byonda hi sweswo va ku se i ti endla yena i fiketolo la why namuntlha la ku ti endla yena ene vhele fanele ni ti endla mina ka ni ri ni ti yimiselile na ti tiva swa ku mina mani ni vula ku mara impela mi nga zondzeriwa ku hi n'we mi sungula ku kahle risimu ra na ku faka byikulu ngopfu mhaka leyi no mi byela ka yo futhi a ndo yi sukela ena aka yindlu ya xikwembu a kerekeni ene lexi ni tisaka ku va hi le kerekeni kokwalaho ka yini le kerekeni hi teka timbilu ta hina to biha hi tisa tikerekeni ke a hi ndlele ku tiya cinca ya hina ene kerekeni la ku ya cinca ya fika yo Buthphet satika sesi ni mitwini khensile vona nhlekelo wa kahle bye hlayisekani sesi kolo sala timineta tsevu ntsena hi fika makumu na nongonoko lowu heyi ya hayi swindani se ku le ku hiseni makutwa mi le ku kutweni ku ka hisa un'wana hi loyi mi yingiseni u hlekani aye mpfukini Buthphet sesi wa mina hi pfukile ku lavi njhani awa hi pfukini a khensa hayi meni no rhandza ku khensa mani n'hweti leyi yi komba swo tala ni rhandza ku khensa eka 5% ya vavasati lava nga koho lava va nga le ku pfunana mina mi te 5%? Ni te 5%. Yi huma kwihi 5% leyi? A ni a hi talangi lava hi kotaka ku pfunana. Hi vatsongo ngopfu lava hi kotaka ku pfunana so ni rhandza ku khensa hi ku va koho lava ni vula ku mara phela leswi vulaka swona mi nge 5%, mi vula ku ka vanhu van'wana na van'wana va dzana mi pfuniwa hi vanhu va ntlhanu hi swo vula ku swona kumbe vanhu va ntlhanu hi vo va pfunanaka lava van'wana va pfunana. Ku swi tsandza kwihi kasi ku mi pfunana hi va ka hina ni byeleni vamani kasi swi tsandza kwihi? Wena vavasati wo lovisa hi vavanuna n'winowu. Loko n'wina mi ri n'wexe mi ri ndhawu yin'we matsaka phela na vavanuna va ri va holovisa hi n'we ene swa vavanuna na swi tiva hi ku a ni ni n'wanuna mehe laha hi va ku hi hlengeletane koho hi ri va xinuna hi tshamini hi nga ti dyela mabulu hi khovolelana hi hlekelela ku nga ri na xiphiqo mara loko ko tshama n'wansati la tlhelo ivi hi tlhe hi endlisa swi swi endlisaka so un'wana ta kwata. So hi swona na vavasati loko hi ri hina ntsena hi tsakisa swin'wana hi tlhe hi pfunana na hi tlha hi tirha tidyondzo sweswi ni vulavula kwala kusuhani na mehe a ku ri na event ya un'wanyana wa sesi a hi rhambi na ku hi ta dyondza ku endla ti-makeup mahala ku nga ri na problem and then ni kota ku twisisa hina vavasati meri jika kwi hi ku percent leyi mi nga hi vula phela yi talaka 5% i vanhu vatsongo lava pfunanaka se swi jika kwi n'wanuna i fika a endla yini ivi mi kota ku va mi cincana mihleketo? Loko hi kha hi dyondzisana loko munhu a kha a hi dyondzisa hi kota ku va hi teka leswi hi dyondzisiwaka swona hi nga languti ku munhu loyiwa i yime kwini evuton'wini hi swona swi endlaku hina vantsongo hi kota ku hi dyondza hi mhaka ku na yehe wa hi dyondzisa a nga hi tekeli hansi ku ri lavaya a va na nchumu a ni lava fika laha mina nga kona.
se ni rhandza ku khensa hi ku va kona lava va swi kotaka ku loko mukhalabye wa mina a va landza a fika a va khwenuta va ta va fika va ku mhani phela mukhalabye hala va busy ende loko va ndlise sweswe na mina ni swi teka kahle ni swi amukela hi moya kahle a ni va lwisi ni ku sesi n'we mi la ta ni holovisa na nuna wa mina ni ya ka nuna wa mina ni fika ni ku bavo mi le ku ni honeleni ka vuxaka bya mina na sesi vatsongo lava mi pfuna lavo tala va pfumela va lo hwi lavo tala vo pfumela ivi va ti dyela mali tikhonweni va ndla leswi va ndlaku swo kwalomo va ya ka ti-social media va posta va ku nuna lowa lexi hundzeni i ni endlele leswi na leswi na leswi na leswi kasi va vula nunu wa ku yini va vula va mina kwala mutini se hawa na ku hi nga swi teki hi ku hinkwenu a hi pfunani hava kona va hi pfunaka va kona me ni kona laha ni nga kona muntlha hi mhaka n'wansati loyi a nga ni pfuna ni lava ku endla na onasi sweswiwa loko lembe ri kha ri famba ni lava ku pfula na bindzu hi mhaka nhwanyana leyi va nge i mathapelo mathelemusa i ni pfune ngopfu vuton'wini i munhu wa xisati loyi ni nga kula na yena ni hlangane a Varsity loko hi ya hi 2016 a hi ri ti-roommate mathapelo mathelemusa lo i le kwihi sweswo mathapelo mathelemusa i le Joni i busy swa tikhamera i famba i ri international i tirhana le matiko ya le handle vo UK se i pfune n'wina se yi le ku khutazeni na n'wina ku na n'wina mi kota ku humelela ku ya mahlweni i ntiyiso Butpet se swa mina mi khensini nkarhi wa n'wina khomana hi kongoma hi ya mahlweni vavasati a hi khomaneni tshika ku kandziyela hambanisiwa hi vavanuna mahlweni khomana eka swa mina I can't noko a humelerisiwe hi tatana Ncindani Eric Mabasa mina ni khalanga Pat Mathebula eka vaxisati hinkwenu n'wina mi yingiserile eka nhlekani lowuwani vana ni na ku hela ka vhiki ka kahle n'hweti ya n'wina hi gimeta kambe seketelo na ku vona ku ma humelela tanihi vaxisati a hi swigimeti swi ta va swa hanya mahlweni sweswi na hi laha ku nga heriki nongonoko tshumba ra mina wa landzela na tatana Ike Ngoveni kambe ke letiwana ku ri vuhumelerisi bya Ncindani Eric Mabasa kusuka a studio 2A kasi haleni a ni famba na Sunduza wa ka Minga na tatana Patrick Shayi mbala siku lerinene a main control a ku ri na sis Jolene Bekushe mi hlayiseka mbala siku lerinene ku dya ku engeta tata